kanjani na? Amen. Haleluya. Amen. Namhlanje ubomi bakho uzoqhubha ngamandla wesivumelwano. Amen. Haleluya. Amen. Funa kube ne-agreement nomuntu lo olapha ecankwakho. Haleluya. Amen. Okanye thina silibandla namhlanje sithini? Sivumelana. Haleluya. Amen. If bezingenovumelana ngelingekho iholo eCovid. Haleluya. Amen. Into engabe khona ibuilding bawungenqaba sitheni? Sivumelene. Haleluya. Amen. But if asinavumelana ayinokwenzeka. Haleluya. Amen. That is why the Bible umfazi osisitema wayichitha indlu ngelanga le-1 kodwa beyakhe insuku ezi-40. Amen. Haleluya. Amen. Hayi okay kanzima ayichithe lula. Amen. That is why uYesu Kristu wathi itempile yakhe for 40 years yena wathi wayichitha in 3 days. 3 days. Aphinda yokhe futhi that 3 days. Amen. Haleluya. Amen. Ngoba loo nto leyo ngenxa yesivumelwano ingenzeka. Amen. Haleluya. Amen. So into iBhayibhile inene, that means that inyanisekile. Engithanda kubobe emhlabeni. Kobosha naphi? Nasezulwini. Engithanda ukukhulula emhlabeni okhula laphi? Nasezulwini. Icebo mina nawe masibene agreement uba siyamboba usathana namhlanje. Haleluya. Amen. Icebo mina nawe masibene agreement uba siyazikhulula indlela zezulwini zihlale phakathi kwethu. Haleluya. Icebo mina nawe masibene amandla ngesivumelwano oba siphinde sisokole kanti haleluya. Icebo mina nawe masiphinde sivumelane sobabini sobathathu. Ngoba into yeBhayibheli ababini abathathu abane oyi-1 if bavumelana ngento zonke uThixo ezulwini iyavuma. Haleluya. Amen. Okanye ababini abathathu abahlangane ngezwi lami nomuntu oba nguwenani phakathi kwabo. Haleluya. Umhlawumbe wena wazi uba esivumelana lesi sichaza babini kanti yena uthi ababini abathathu naye utheni unguwenani. So if mina nawe namhlanje athi siyavumelana naye ukhona phakathi kwethu. Haleluya. Because once babini bayathathu ukhona. Amen. Haleluya. Amen. That is why wathi ke ngoku Abednego noSetheni noMeshaki bathi bengena emlilweni bengaziwa bangene ebangaphi na babona sebebane kodwa bengene ebathathu. Haleluya. Ngoba wesine befuna ukuziprova ivesi ingekabhala. Amen. Haleluya. Amen. So xa ababini bevumelana bobathathu bebabini ukhona wenani phakathi kwabo ongubani onguYesu Kristu. Haleluya. So mina nawe masivumelaneni uba idimoni alinagunya emzimbeni wakho. Haleluya. Amen. Mina nawe masivumelane isigulo asinagunya efamilini yakho. Haleluya. Mina nawe masivumelane uSathane akanabango empini zakho. Haleluya. Amen. Sizivumela namhlanje sizawuphakama inyawo sizibhambathise. Haleluya.